بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami, amin imaalok kamo waktu ini. Murah-murahan nyo rin isap kita ni Wajaman na to, amoy in pagpangadji, hari pamabot in waktu sin pagbuka sin kita niyo. In mga sila, amin haridyo, magmaapda ko man sa babadlaw ahad, wayroon radio na to. Amat yung mga kuwan sin station. While DPM wayronin adlaw ahad. Manjari na yung mga kamo, amin yan imalok kamo, waktu ini insyaAllah, iwo dayari haloman sinula na to, sampay na matupa malayo, pagwa hula Islam, hula Arab, mga katawtay mahuran imalok kamo waktu ini, na salam doa amon kanyang katantan, murah-murahan, kapagbarakaton kato tanim sin Allah Ta'ala, in mga adlawan na to, iban amoy ipapatalos kato tanim sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in bulan insyaAllah halaw rahmat niya serta amin madawat na to in rida niya insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala hadlaw kanakana. Jari waktu ini yari in model kalasahan sin Mahad Muro amin laong ta dimihil kato taniyo pangadjian serta pagpatumtum mahuli rin dito biya mga pagbisar-bisaran sing kami in tungod pa amoy in makapin waktu insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala serta na sinamoy in ipang-ipang ko ini yari iban-iban ko ini programa sing kami isay kalim nading insyaAllah na manjari din akong palugay tukbal ko pa ini guru na tumulia wayroon na rugayang dahin kan Sheikh Ali Muhammad Shakili amin udir si Mahad Muro serta dahil sa chairman sin Ulama Council sin Sambuang na Peninsula pal ito kadal siya na ito maskura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'mal. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'd. Ayuhal mustami'un al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan na akida, amin akida gua deng Hinduan sin Quran, iban deng ha Hinduan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mga kataute manghuran, magsarang sukul kita niyo inyari kita niyo piat bata amuin masa simpang hingun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam serta nakasud kita niyo paamuin panawag-tawag niya nakatayma kita niyo serta piyakay kita niyo na alhamdulillah ini mga kataute manghuran at tanto na sadya waktu wihaon ini na nagdapat kita niyo sinamuin kasanlangan dengan sebab sin na itong kita umat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya na sinamuin masa bihaon ini na yari kita ni masa sinamuin duman sin Lailatul Qadar na ini tanto na sadya na bisara na singkatan kaguruhan in amuin ibadat dan di halamannya ini labi pa indayaw rin sin amuin piag jihad sin umat na kauna hangi bubulan pulang labi kawaluan tagto tahun iban 4 bulan dan ini mga kataute manghuran tanto na sa jawang tataliun na misang kita umulan bihadto di na kita kayahan mag-ibadat. Sebelum mag-ibadat kita sa pamangako tahun, na umulan kita kawaluan tagto tahun, kasi aman tagto na.
Sabab din kita nakapag-ibadat madres bay nang po taw namahang pay mano siya den kato. Maami makapag-ibadat ng waktu bihadto. Nalita kita makaabot sing karayawan. Nen ini mga katawte manghuran kal na sin ulong sin Allah Subhanahu wa taala kahulmatan panghuna tu Muhammad alaihi salatu wassalam paggakisahan in panghuna tu Muhammad alaihi salatu wassalam sin ambuok din ha umat na kauna in hinang niya magjihad ha waktu adlaw magsambahayang ha waktu rum in ini limuway ang ibubulan na ando kaylo in amuin halga ta kapangun ato Muhammad alaihi salatu wassalam agon piaglindo niya in amuin mga umat niya sabab ando kaylo in mga umat niya munin sa haupo umul bat sabab na mahang magpakaliuring haon dahil aming kapituan tahun yan sabab yung kamamuhan kaulot sinaming amuin kanuman tagto iman sin kapituan tiyo na daw sin Rasul alaihi salatu wassalam in aon pa makalawiri ang kapituan in umul niya na ang pamuad tuto din kamatan na misantay bistaw na waktu bihawon ini nakamahangan in mga tao amuin limyo ang pangamulan din amin biyayta sin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini mga katao tayo manghuran paggain Rasul sin sa kaula-ula amuin naglindo siya sin mga umat niya ando kaylo tiyo-tiyoin umul na rin makaabot ng mga bihad tulugay mag-ibadat. Kaya tiyo-tiyo ang Rasul alaihi salatu wassalam ng mga umat niya. Nag-ulong-ulong siya magtuhan, yung pangatayan niya. Sabab sin tiyo-tiyo may ibadat. Kala na sin panghulmat sin Allah Subhanahu wa taala panghulmat Muhammad alaihi salatu wassalam iban ha umat niya amuin dehil niya inamin Lailatul Qadar. Panghulmat Muhammad alaihi salatu wassalam iban si mga umat niya. Nen ini ibadat dan ini uno na ibadat. Alaman sinduman yan bangkong kasabu dan ito labi marayaw rin sinang ibubulan kaya jihad sin umat na kauna. Nen ini mga katao tayo manghuran tanto na sadya subayad to pagsukulan tutod pa Allah Subhanahu wa ta'ala amuin pagtaatan tain hinduan niya iban sin amuin dihilang takahulmatan inamuin ya sampai sa panghuna to Muhammad alaihi salatu wassalam at nainang kita umat nakalamod kita rin ini amuin Lailatul Qadar ini then ini nando kita makuyag sa sumagawa aon din mga kampung taon wadin katan simpiag anak ha puas sin Muhammad alaihi salatu wassalam umat niya na in umat niya mga katao tanunguran amu intimayma simpya sampay niya amu intimayma sin hinduan sin Quran iban timayma sin amu in hinduan sin Rasul alaihi salatu wassalam amu tiyo saka niya kato baita niya hadis bangkitan niyo buhi papuas niya kamatay niya na makasakop na to kita niyo sin amin pag-ikhtilaf si mga manusia salta di matutuod fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa abdu 'alaiha bin nawajid. In umat si Nabi alaihi salatu wassalam laong niya na pusakaan ta kamusin dua sabab sung maun in mga pakaradyaan namin pag duwayng-duwayng sa pikilan sa manusia. So, labi-labi na ito mga Muslim. So, magduwayng-duwayng pikilan nila.
Bang kamu yan mabuhi pa, long sin Rasul po as din hakawapat kapo, tanto kakitaan niyo, salta kaya kitaan nato, sampai pabihaon. Yung paghirap antara si mga nagdarawa Muslim. Naunin advice ka ito si Rasul alayhi salatu wassalam. Bang maabutin waktu ini. In-advise ka ito tanyo sin panghuna ito Muhammad alayhi salatu wassalam. Amin din hasabab sin umat niya kita. Nakahasil kita nyo sin amin ibadat ang karum labi mareho rin sin amin ang ibubulan. In-advise niya ka ito, paalay kong bisunnati. Wajib na kamu kumapetod, mamawbog, amin aturan ko. Iban aturan sin pulapay rasidin. Amunin upat sahaba. Si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali. Wa abdu alaiha bin nawajib. In maksud niya ito, pangulimbitayin niyo na. Kaputin niyo ito, bogbogin niyo ito matuwihan. Sabab ipakut-kut si Nabi alaihi salatu wassalam, sinabi bugang tayo ini. In hati niya, makapaboy yan bang niuri pagutun ito matuwihan. In pamagbog ka niya. Amot in baita ka ito si Nabi alaihi salatu wassalam. Dahil sabab ini mga kataw tayo mangkuran na bang tahatihon in umat niya mo rin na magbuki makahagad haming biatan niya. Misan pa siya ulama din diin, nagdaawa, at tatkala siya limipay rin hinduan si Quran, limipay rin hinduan sinamuin Rasul alayhi salatu wassalam, na inyad to, para di siya makahasil sinamin uno. Sin amuin kalabyan sin duman si Lailatul Qadar. Sabab ini para mga umat si Nabi alayhi salatu wassalam. Nabangkitan simulang Nabi alayhi salatu wassalam, tanto na sadya, wala mo tereno naon. Biyasin sa upama pagpuasa. Miu asara kau tu maman ang katinggilan sin Pitra, lang sin kaimanan. Lang sin tao pakamu siyam. Na maray ito, man siguro kanya ito lamod, yung mga bihag kaon. Bukun lamod ha umat ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Sabab in umat ni Muhammad alayhi salatu wassalam na hangkabulan ini papuasa. In hangkabulan, bang bukun kau hantag siyam, na tanto na sadya katluan. Kataan sin sumulang haamuin biyata sin Nabi alayhi salatu wassalam na inya to ayaw siya magpikil bat laong tamat-tabihan in siya lang mudha amin umat sin Nabi alayhi salatu wassalam. Biasa pa masin amin pagtagna tayo sa pagpuasa ini. Aun na kaibanan diungog ko mga sala sa papuno yan. Nagtagna ang nagpuasa. Aw ni sab kaibanan alba apa. Ya tumatad nakakaput bihan. Dahil ha mga law na ruho na mo imbihan, bangsa na mo, di makajari amuin dumura mga tao baba. Amin sibilyan biya kati ini. Nain mga yadto, mga katawtay mga Quran, suway tato, irison kataan. Sabab way piagbiddaan, sin umat ni Muhammad alayhi salatu wassalam, amuin kimakapot sin aming Quran. Misan siya bang sa uno, na magbukasunat sin Nabi alayhi salatu wassalam. Ang paimbayta sin Nabi alayhi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, illa man aba. Kila man aba ya Rasulullah. Kal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Parewan yun namin panayipugnusin ini. Ingkataan sin umat kulong sin Nabi alayhi salatu wassalam, in yan, makasunod sa surga, mo rin tao rin mahukaw sunod. Pag asubukan niya, isyu mahukaw sunod surga,
Inbaita niya, man ataani dakaral dyan na, man asani pakataba. In sumulang ka ko, inya tumukaw na sumud surga. Hambuk hadith, noong sin Rasul alaihi salatu wassalam, sumu li ru'yati wa aktiru li ru'yati. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata salasina yawman. Hambuk riwayat fa akmilu iddata sabana salasina yawman. Sibuk dadi maksudnya. Pagpuasa kamu, bang niyo kakitaan namin sa halis ng bulan Ramadan. Demikian, buka na kamu bang niyo kakitaan in sa halis ng bulan Syawal. Kulang labi, insya Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw hamis sungun yan, pagdom yato, amot yung pagkitaan ng bulan. Bang kakitaan, magsambahayang kita niyo Idul Fitri sin Jumaat, bang di na Sabdo. Malam Jumaat, yun pagkita. Oh, malam Jumaat yung pagkita. Amin pagsadlop suga sinadlaw kami siyaon, namun natin waktu pagkita tamatuyan. Bang aon na nakakita, remeport kamo, mari pa mga ulama, at supaya ito mapamahalayak akatan. Ba't sa babang aon na nakakita, inyat to na jukop ng puasa tanyo. Nakapuasa na kita nyo hong kabulan, sebab hindi akan kato bukan katluan, bukan kau hantag siyam sa hangkabulan. Dahil namuin hangkabulan, bukan kau hantag siyam katluan. So roon kau magtumugtog harwayan, amo natin kugdan niya. Sebab dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon ha ini, in mga kaibanan na wala na iagad din ito. Inaturan si Nabi alaihi salatu wassalam. Pagnganan ito, in adlaw biya sin alba ayaon, adlaw sak. Amuin uno in bulan niya, ikakatluan kasin Saban at sa halin na sin Ramadan. Na yung mga kaibanan, na, yan na, sa halin na matuwihan. Nasa halin na sa. Sa inaturan subay kakitaan. Pagka wala kaya kitaan, ipaitong ito Saban. Ang natin pagyanan yung musak. Nauna imbayta sin Rasul alaihi salatu wassalam, mga katawte mga Quran. Imbayta sin Rasul alaihi salatu wassalam, man sama yaw musak, pakada sa abal kasi. Isyusyo yung tagpuasa, amin adlaw sa pagyanon, amun na biya sin adlaw alba, sin lima bayaon, inyad to, nagmasyat na siya hamay kasi. Na, bang tapunon kita ang hati marawang dua hadis yan, biya sin sa kaula-ula matuwihan, mahukaw kita simod suga, bang kita nag-unwad to. Sa bablaw sin Rasul man, asani, pakagaba. Inta usumulang kakad, di maba sumod suga. Naroon haon, siulang tanin in pagmunat Muhammad alaihi salatu wassalam. Sin amoy pagtagnat na magpuasa, di mo na kita hamin kabayaan sin kita, kabayaan sin amin bangsa ta, kabayaan sin amin kampung ta, amuin bang maabot na pabihad to, amuin tumagna na kita magtulog puasa. Na bang mo kita unhati hunarwa hadis ini, in ikaw tuan, na mahukaw ka, na may tungkol ang mga 100% na mo ito din baita si Nabi alaihi salatu wassalam. Man asani pakad aba. Dahil nagpuasa hamin adlaw alba, pakad asa abang kasim. Amor ang panghunat to Muhammad alaihi salatu wassalam. Ba't sabab ni Kasim anak si panghunat to Muhammad alaihi salatu wassalam. Na inhati niya, diugtol to na insara sin Rasul alaihi salatu wassalam. Wala na kita miyagan. Nagmasat niya kita pa amin hinduan si Rasul alaihi salatu wassalam. Inhati niya, yad tumauno kita. Amuin, mahukaw kita sumud surga. Na, akan ako biya nagtuyok-tuyok tuod, makapasampaikan niyo, sabab kalu-kaluon pa ma remedyo taniyo. Amuin hikakurik sin uno. Sa tay kalamod tamadwihan na Laylatul Qadar, labi-labi na tuod, in amuin, yari pa isa baon nagkapin. Ando, mga katawtay mong huran mo, hakida, niyatan yun adlaw albayag to, nalaw, may kang mag-itunghan to. Dahil dito ka mo pag-itong hamis, ba't sabab ang matin aturan sin sara, sin agamatan yun. Nakalo-kalo, masay ka mo hikalamod, hamin tao rin mahukaw. Bukan mahukaw sa mga surga. Sabab bang mga tutuyo niya, tunatan to na sadya, rasulin nagbaita. Mahukaw yung tao yan sa mga surga. Nakan na lang kubabaya rin paon, waktu,
na agad kamu amin pagpuasa lop kuan na niyo to puibinan niyo namin alwayad to bang dom kakitaan sin dom Jumaat matuwihan magpuasa kamu matuwihan magsambahayan kamu matuwihan sin Eid al-Fitr adlaw Jumaat na inya to nakaagad na kamu matuwihan na complete niyo na bat sabab kauhan tag siyam na puasa niyo alhamdulillah bang di kakitaan na katluan mapuasa niyo rin adlaw Sabto nun bat sabab rejekon nyo na nyo to. Nabang sa pamamituhan itungon nyo rin alwayat to. Way pagkalu-kalu. Yan inbayta si Nabi alayhi salatu wassalam. Simulang siya, ama ni Qasim. Ama ni Qasim amunay panghuna to. Muhammad alayhi salatu wassalam. Laong si Rasul alayhi salatu wassalam habuk hadis. In tao yan hukaw sumud surga. In among in tao sumulang ka. Laong si Rasul alayhi salatu wassalam. Namura-murahan mga katawte ng Quran. Aun pa to waktu maatul tanyo pakerajaan ito. Na mga tao amoy mag-unwed to, amoy magpuasa ra to adlaw, atawa mamanaw tinggilan sin Petra, siyam adlaw, inyad to miya pilmi halong sinarab, way lamod niya amoy pag-ianon Laylatul Qadar. Sabab, ini para sa mga tao, amoy miya magad hami bayta sin Quran, miya magad bayta sin Nabi alayhi salatu wassalam, mga ini kataan ini sabab, karena dusun kehormatan Nabi iban ulung sin amuin Allah Ta'ala Allah subhanahu Nabi alaihi salatu wassalam iban mga umat niya naman jari mga katao tayo menghuram bihaon na magdurunggo-dunggo na isab kita niyo paamuin waktu lang tapag uungsod sin aming Petra akan ko ini kabayaan ipasampaikan yung humampit ako bunal na piyat sampay sa isin kaila kamatauran matuyam sandendi kaya runugan kurado sana umampit ako kaniyo. Umampit ako matuwihan at ako makalamod sin amin pahala. Aon tayo mga kaibanan, yan pa naman sumudi na muin bulan Ramadan, inyad to magkulik na sin Petra sin mga tao. Salta, aon tayo mga ulama, lang ako ulama, manjari na puno, imbihad. Sabab sinud ni namuin bulan puasa. Bang kamu masubukato, bang siyo, di na ako mabaita. Sala kayo nga tanyo sana to. Na yung mga yato, mga katawtay mong bulan, bukod niya to Petra, di kanganan nito Petra. Sabab, wayroon nakabutang hamin masaniya. Way nakabutang masaniya. In pagpitra, aun to waktu niya. Kaisa niya waktul jawad, inhika dua waktul wujub, inhika tu waktul pagdil. Waktu panagnaan, hiarus na sinsara. Maka jarinad, mangkamukaong sudah waktu yaw. Ko no yan in waktu niya, amuin angka adlaw rakman parwa adlaw, Eid al-Fitr na. Niya tu waktu jawad. Artinya harus na in pagdihil amin Petra nanti. Harus na in pagdihil Petra. Nabangkaw na Petra dahil pareha ang mga way pamantumihan sa dam laglaw sin kita. Wala na nakalamod hamin mo. Hamin makajari na. Dahil mga ulama, mga kasahabatan ang wadto. Dua adlaw, dahil habuk adlaw parwa adlaw intaas ni matuyan Eid al-Fitr. Nagdihil ko Petra, inyad to, timugdan na kamantulihan sabab waktu makajari na. Ipagdirihil na Petra. Waktu wujub, bang sumadlop na in suga. Upama niya, laong tabiya sa upama kakitaan ng bulan. In pagpuasatan yung mag-iin na hamin adlaw hamis yan. At ini Eid al-Fitr amunin Jumaat. Pag sadlop sin sugayaon, sana isabit na kakitaan ng bulan, waktu wujub, tumagna ng pagkawajib si pagdihil Petra. Na ini, mga katawtay manghuran, aun duar ini sumud. Amin kulang labi, agan di takahatihan. Bang tarik ka baita. Sabab manusia, aun gumawa din di dunya, aun isab dumatong. Doon ha ini, pagka aming pagsadlupyaw naman din waktu wujub,
Inta o gumawa din di halaman sin dunya. Maksud niya matay. Hari pa sumadlop in surga. Minsan da minitan da kuman. Atau baisikan da kuman. Magpamakasiguro na ito yan. Di na siya kewajiban zakatan fitra. Dami kian da isab. Indumatong isab marikat. Hatin ay pag-anak. Bang siya piyag anak. Haway pa si madlop in suga, insan dakman ang kaminit, atau baisikan, inyatu wajib siya subay ungan. Wajib siya subay pitlaan. Bang siya piyag anak, puas na yung sadlop suga, inyatu misan dakman minitan, bukon na wajib kaniya. Amo na sadya, mustahab, atau sunnat mga ulama, maka jadi sarilan pitla kalau yan yadto mahinang niya amuin biya mga pagdatong nga ripalam sin init sin dunya amin masampang sa sin pag-ibadat magbihil kasutsihan sin aming ginhawaran sabab yung pitla tayo ni matuhan na sutsi pag sutsi sa sin amin unod ikaysa niya kakaun si mga tao bariman adlaw idil pitrian mga tao miskin iwan tukratan lisaimi minalagwi warnapa ikasut si kanya mga uno yaon umanggil sa dulang mga uno biya mga magdarap-dak yung biya Clorox amuin butangan mo Clorox mga tamak-tamak sinaminta mga nito maiging tamak amat din maksudlo lang tayo sinamin pitra ini nayad to mga katawtay manghuran nag-aatuin dua ini gumawa intaw rin di dunya may mapatay bangway rong pasimat sa dupin suga di na siya mawajib pitraan dami kian bang siya piyag anak isa buhay paris mga sa dupin suga matuwihan misan na kuman minitan si ikan matuwihan inyat tu wajib in pitrahan amin dumatong maripadunya bang puas na to ang pasya pag anak inyat tu mustahab da kuman matuwihan dilan siya pitra ada punin wajib siya pitra makun na tu siya wajib amad to mga katawtay manghuran inamuin kahalan sin tungod sin pagpitra. Ikatu waktu ni amin waktu pagdila. Amin labi marayaw. Kuno yan. Amuin waktu puas sambayang suhu pagyan mo assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah sambayang suhu yaon. Timagna na in waktu pagdila. Labi maraw na di pag-ungsod pitra. Pag-usos na kao. Angkan na inamin sambahayang Idul Fitr sunat day sa pamimbiya mga dili-dilihan ng katiw supaya yadto lumuagin waktu sa magdirihil pitra sa babang nakasakat na pamimbar iapahatid iapaimam na naig na waktu pagdila matuyan nakaliw na siya matuyan nakaliw na siya at tinin pagpitra niya to bukod na waktu bunna long tana tay mga anda sinaulaw tal sana sada kaadi biya sing kabiaksan sinamin tiap-tiap ang katawin kato kami namo yadto mga katawte manghuran ko ini kapasampay ko tungod sinamuin pasa para perihanan pagpitra yan naman jari in mga nagpuasa ambu ukda in mga magpupuasa tura in mga magpupuasa siyamda subay pa siya magpitra. Uno yung pitraan niya. Inta o magpitra, amin nakatalos siya nag-uno. Nakatalos siya sa pagpuasan ng siya amin akil balik na. Nakatimpos siya. Way nakagunahan niya magpitra, sababiin na mo yung pagpuasan niya, di na masutsi sin uno. Di na masutsi sin pitra. Misan hatik mga habuk karot. Ini pagpitra niya. Sa nabuk karot, di na masutsi na namin uno niya ito. Subay siya magbalik, magtaubat pa ula subhanahu wa ta'ala, mag-istigapar siya matuwihan, salta amuin buktuun niya na pangatayan niya, amuin magad na ito siya sinaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab itong sado siya amin re-reject sin agama Islam, but sabab wala siya kimahagad matuwihan sin amuin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtawag pamatuhan ya ayuhal ladina amanu sa kanin siya itong bari-iman matuhan sa kaliwayo untod doon sin amin lambaran niya pag-iman
Na mura-murahan mga katawte ng Quran, amuin matay mata tumarayaw sabab yung pagpitra ini na aun gantaan. In Rasul alaihi salatu wassalam ang kagantang amin timbangan sinung sin Rasul, kantangan sin Rasul. In hang kagantang kira sa mga tao makaingat labi-labi to data ha Saudi Arabia amuin 2.4 in amin in bugat sinamin hang kagantang sa sumagawa amuin may tumbya kay ijmaan sin mga ulama tarendi ini na labi-labi na to din nga Saudi Arabia in sarayaw-rayaw sa magpitra amuin gam naman lumabi. Bang dito sa Saudi Arabia, okay na yan. 2.4 aun na tulabin niya. Sabab yung mga tao sa Saudi, bang sila magdagang timbangon yan, mangi para saan si magdaragang, bang kaunamihang kakilo, hindi palabihan ng kalugot yun. Opposite isa tindiha ka ito. Yung magdaragang, bukod marawin pananaman nila, sila magdagang, hindi makahilang dahil kauno yung sandak man ng kaguhit. Dahil nga sabab ito, amoy imarayaw na namin paabot ng tana, 2.5 namin pagunutan. Iban in pagpitra na piyon mo, amuin pagkaunon mo. Amin label mo matuwihan. In urulon mo, kung amin label mo, ay asada miskin na sila, pagkaunon nila, NFA ka na to. Oh, NFA. NFA rambihan na sa dimaghan sin amin NFA. Ayaw yan ito mga tuwan. Bangin pagkaunon mo, amin bukas nga nga ng hasmin yan, kadtuan pamin aun nga pagabi marayaw rin dito kadto in sarayaw-rayaw man tuyan. Sabab ando, mga tuwan, misan na sila rin makaabot, na yan, akan na ito iaw ni namin pagpitra yan, ba't sabab na supaya naman sila sa maka-enjoy sa mga taudayan. Na makakaundaman sa sila sin pagmakananan sila sin pagkaon, sin amin mga taudayan, biya kanyo katan mga katawtay ng Quran, namin mo. Nayaw ko mag-urol lang mo, miskin da siyaon, bihan tanan sa jaway bidayat, ayaw. Sa uro na in label mo matuihan. Bang amin pagkaunon mo, in mahalga, ang paupalag mabin hangga rin dito, amwat to in pagpitraan matuihan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, amwat to in labi marayaw kay mo, iban ang mga amoy kaya ungsuran mo sin pagpitra yan. Na, ibadat mo kaming sanda, ando, doon ka muwak to kabila. Amuin sa bahayang subuyaon, sampai pari ka makatindog pataas si magbugot ba. Na ibadat mo kami sanda, kuno kita magtagad. Kung balik na isab, marapang makaabot umul tamad to. Bang di na kita makapagpitra sinuno sana. Katahan ibadat mo sa mag-usaha matugan, tari-tari ang tasadya. Mag-usaha kita, wala natin sa mataudungtong. Nayaon ni mataudungtong matugan, kung kauhaon, mga on dapat. Malayin kan bang mayroon na rapat na, misan na sa mga kajarina. Na murah-murahan mga katawte ng Quran, maman ibadat tanyo hamin tahun yan, amuin magmupat dakatat tanyo katan, salta salam dua aku kanyo mga katawte ng Quran, ando kalasahan na mo kamu tuyan sa katay mong na mo kamu, kaagama Islam, akan na ini magtuyo ang datuan Ustad Zakaria, Syekh Zakaria ni Syekh Alimi ni kay Lorendi ini, mahapon, ando bang nila ni piyag hinang duway, na malago sa dupa para kalat pabaran nila. Sa may taad to sila ng bihay ini karena sinulong kanyo amuin kapasampayan naman kamu sin panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban panghindu sin Rasul alaihi salatu wassalam na magsukol ako sa kanila karuwa aming pagbihilan nila ako waktu pagpasampay mo kanyo matulihan insya Allah subhanahu wa ta'ala unay kita nyo sampay pa amuin surga siya guhulaan sin Rasul alaihi salatu wassalam ibang sin kanabihan, iban sa mga kaibanan, amin na sa ayatul Quran, dito kita niyo magpun-pun, magsingan, iban sin panghuna ito Muhammad alaihi salatu wassalam, alaman sin surga, amin jannatul firdaus, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na in pangadjian sin kita niyo. In tiyayudtod niya rin amin puunan lang tayo pag-iwog-iwog sin ini umat Islam katan karena amot yung pag-iwog-iwogan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-ibadat sin mga sila mag-iwuhan tahon ini pangumulan nila biha sin Nuh alaihi salatu wassalam na
in pagdakwa niya hadya laong ta pila to hangibo tahon malengkan kay man sa siyam nga katos tagkay man tahon inlukay na nagdakwa sarta isabihan hawak to sinahinang na siya nabi imumol na siyang ini 200 tagkay man tahon inumol niya 200 tagkay man tahon kita kawin na bistaha ko nin ibadat nila tuwing hawak nila to naman jari yadto nabihan na tayudtod niya sampai pa amin doon hindoon sampai nang ayo siya mga ini kato taniyo panghindua sa tabiyata niya ini ni lasa niya kato taniyo katantan na biya ko sin kita ini malok kato waktu ini miyan sila long niya malasa rin sa kami kayo mo. Allahumma amin. Amin ang biya to rin sa tawala din na manjari kariko kan sa ikalim muna amin uno rin nga mga ito mapatot na to pag buhiyon magbalik ba imbis sa niya ito supaya katumtuman si mga kataw tayo mga wala ni malok kato waktu ini palit sa pagdato. So alhamdulillah sa lingkat-lingkat na lang tabi ang mga masihat kaya kato si mga karasahan na siya Muhammad Shakili may sa matikatuan hinong tayo YouTube niya ng panangan sampai kahinapusan sin Ramadan. So alhamdulillah malago pa nga dyan nakawa tayo tuhad to. Alhamdulillah. Muna nasabot siguro karasahan in panihalan sin umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai baita hisyo in mabaya sumud suruga iban hisyo hindi mabaya sumud suruga Amo na. so rin duhan to katuan nasabot niya kain na laong ta in mabaya da sumud suruga amo rin magtaat na Nabi sallallahu alaihi wasallam arapon hindi mabaya sumud suruga minsan pa nag-uulan umat siya bang siya simulang pa Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa matigatuan mi apil mi'a 100% siya di makasuod surga sa maita mismo Rasulullah na maita sinyad ko. So rihay ni muna ipatarang ta katuan na laong ta isin pagtangon umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sabi ka mataulan nagkukulang katan umat si Nabi. To tiap-tiap tumpukan niya nagiyan katan umat sila si Nabi. Sampai Nabi na maita na matumpok kapitan dagtutumpukan ni umat ng zaman. Na nagkiklaim ni katan umat sila si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kaya ba ita si mga ulama o tauhid, lawan umat si Nabi pagtangon muna yarin sifat nila. Ta'atuhu fi ma amar. Wa tasdiquhu bima akhbar. Wa istinabu ma jaja anhu wa jaja. Betul na? Wa istinabu ma naha anhu wa jaja. Wa an la yu'badu Allah illa bima syara'. Amin upat insyarat. Kung no ko mabilang umat sa mundar si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna. Ika-isa suway niya pagkahagaran ay pagtaatan ingkatan sin pardaakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaniya. Ikarwa kahagaron na ingkatan sin gaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatu suway niya tangkisan aniban ingkatan sin pianglangan papaaniban kana sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan ikaw pa hindi siya magtag-ipon pa Allah taala malingkan suway hasyara aturan kaya waita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amuna iti mga tumabaya sumud surga. Amunong sinabi man ata'ani dakhala al-jannah. Isyu si magtaat kako sila ay makasud surga. Wa man asani faqad aba. Isyu sin sumulang kakalong sinabi sila in tauri mabaya sumud surga. Minsan dan nagiiyan bat umat ako si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta inasabot mo ito katanin to subay niya to paganggawtaan. Paganggawtaan. Bukon niya to hibis sa jasin simod. Sumakawa suway ito kakitaan sin hinang. Na hati niya mapatarang sin hinang. Ini ito katantaan. Amin lang niya na kami ini na. Ini umat kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya makadda kami sin ini kataan biyabayta niyan kay makakadda kami. Sa di sa maginang. Nabe sin beta niya ito. Dugay sa minihina. Dugay himinang isab sin katanaman nila biya. Na aun waktu bihan makasulang pa kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yatuin matarang kato taniyo sa taing pamuk na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato taniyo in siya in kataan sin hinang hibayta niya ito ikasuok na ito pa Allah ta'ala kataan iban way doon kaya tinggalan niyang sulag uno-uno amin ikasuok na ito yung bukon piyangdakan niya mataraktu syai'an iqarribukum ilallah illa wa amartukum bih way ron hang sulag uno-uno ikasuok niyo pa Allah ta'ala yung bukon piyangdakan ko yan ganiyo. Na bang sin Rasulullah na kay pangdaakan ay nasab kita magbuhit kaniya at himinang kaniya. Dito na kita hadto supaya mabista kita rin nga magtataat ini pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na siguro niya tulog ta umat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makalamod kita rin nga mga sapaaton niya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala.
Yadto rasul sa lago-lago sa paat sumapaat kato. Labi-labi na in mga amal ta ini sumapaat kato. In Quran, in dua, in puasa, in katantan sumapaat. Mangayo pa Allah Ta'ala in mga inikatan. In pagpuasa, ya Allah, na iagpangan na mo sila, magsandal sa pagkaon, iba yung pag-inom. Nando, di ilan nakako ini pag-uno. Ini sapaat kaniya. Nalong sinallahu Ta'ala na sapaatan na. Yan. In Quran damit, kaya long niya, di ko sila patukon sindo, mapagbasahan sin Quran. Ako ini magpangkanila, ya Allah. Na di ilan nakako, kunin sumapaat. Irihil na yung sinallahu Ta'ala, ha, amin. Tagda ko sin Quran. Amin, nagbasa lang ta sin Quran ito. Nabihan, in mga kalaguan, ha. Ang paininili mo mahasil, ha, ini dukaing waktu. Di raha amin waktu bulan Ramadan. Ang kana nakalando in biya mga lago sin kalabiyahan niya, dengan katan bulan. In bulan katanin, sibuk na ba pa Allah Ta'ala. Huwag pinagbidaan niya. Sa amuhat din kaya lago doon, pasasin taon sin ibadat talawman niya. In adlawan, paruman, katantan, ibadat. Pag sandal mo yun, ibadat. Bangko nangangandal pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bibista kayo mo yun, dua. Ini ito katan. Na, alhamdulillah, yung mga yato katantan. Na, damikyan, ano pa din nasabot niya kain na. Mabaya tabi kuan. Tungkol na pagjakat ka, jakat pitra kaya sa buti ka to natin ya. Yung mga tao mo hindi ra magpupuasa. Ato mo asa sa mga kabayaan nila. Mo na. Oy adlaw ra to sim adlaw ra natin yan yung katuan kain na minsan sila na magjakat pitra pero bus mayroon na wasan ka na katuan ha. Di isa, di kita man dari manglamong sila. Sana ini to wala nakala mo da sunna sila. Sunna sila sallallahu. Wa isa nakala ada kala ito magamawang tayanon ay nakaw-maguno. Correct. Ay nakaw-magjakat. Yan. May talong na pupusa ako ini. Naman. Wala kami ito nang lang sa sumagawa. Inyat wala nakasudat na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa bukon siya ito lang amin kakahinang sin umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amat to. Na ito rin ang mga kuan. Sa damit kan dito amin wala na sabot si Munir kain ha. Liabayan niya. Diyasa ito inukta amin ini kahatihan na to. Amin long niya sin pag ini sulaway sin ini sumud maripadon niya iban gumawa din halam sin dunya. Ha? Bihan natin niya namin gumawa din halam sin dunya. Magtubihan pagubos ini miyugto napas niya. Ha? Haway pa si masadlo na inya tuway na jakat. Way na pitra. Na usi to liya karan niya ito, nakaganto siya pa amin sumud pa doon niya. In sumud pa doon niya, magtubihan, sa kira-kira, nakasud siya palawman sini ni Union. In Ramadan pa. Way patimuto guminso. Hati niya siya, wajib. Yung pagdakat ka niya. Manjari kaya ito na sa papamin bata-bata yan to. Among gimwa. Ini gimwa maripadon niya. Wayron pa, atin na timuto guminso. Minsan na mabinitan. Atin niya, inya to manjari ray sabi to jakatan siya sa sumawa bukod na siya wajib. Na amin niya to kimo adeng hadunya. Amin puas na ito gum si matasuka. Naon dahil sabi ng mga ulama, na amin to. inya to yung mga laong ta sunat da kuman. Na ito na kung biadak bos mga salak ka. atin niya da sin simud pa. Biya da sin simud pa dunya. Alhamdulillah. Naman siya ito dyan clear tabi na supaya. Damikian ka to, on pa nga sumusugi pa na daw na pagkain jakat fitra na sabot ni ini. Muna kakaon si mga miskin. Ikarwa ipagsut siya mga taon na puasa. May pangasunod nila nung bata-bata lang na mula pa ng kilwalig yaon. Natin na jakatan fitra, hindi mga kapaidahan dito. Biyan ipagsutsi. Masutsion kanya. Ato ing masutsi, amon taon nagjakat kanya. Amon ato tunay jakat pitra amon anak nilong tabi mga katuan namon way pa kawajiban magbalat. Inya to kasut siya dado amin dua. Ayon sinamin pitra, iban sinamin bata-bata. In bata-bata na insya Allah subhanahu wa ta'ala amin sumulig siya madtuihan aaturan sinamin agama. Insya Allah subhanahu wa ta'ala mahinang ito kasutsihan niya madtuihan. Amin dumayo yung pag-agaman niya sampai pa amin susungon niya. Namad to mga katawte mong Quran inamin unutan niyo rin di amin pan ini. Amin maugdutan niyo waktu bihawon ini. Na awan pa wala ko kaya ganap sa ganap ko na bihawon ini. In pitra ini na amin awan malabi kay mga tuyan pangalta mo matuyan makalabi rin amin gantaan sin pagkaon.
Bangway roon, minsan yung pagkamuri makaabot, ayaw na ko mag-unri na ko tuwajiban sila may pagpitra. In magpitra, di ko makajari mangutang, sabab, bukod na dura akan sinsara. Di ko makajari matuwihan mananda, bat sabab gam naman ko magdusa, sabab nagdobol na matuwihan. Bukod na ko matuwihan, wajib kami magpitra, bat mayroong kayo mo, pag ubus mananda ko matuwihan, naginan ko kanda rin ba? Di datay maun, sinaulo subhanahu wa ta'ala, bang bukun alta dengan suci. Sebab ikaw suci, sinamin pangatayan ta sing ginawa baranta, pag ubus ka nang tayo sa matuwihan, sinamin bukun suci. Nah, amat tu, ayaw ka magpikil matuwihan, amin lang na mangutang ako, ayaw mangutang. Sa malainkan, bang sa upama aunsin, sa upama mga habang ko, pag ubus matuwihan, amuin, iabutan na sintambol, sinamin unya. Huwag mo na withdraw? Huwag mo na withdraw, na ito makajari ikaw. Mamos. Marikan mo Ustad Zakaria, na bang ang mga rendo, pareho ka kita. Sinamin unya, then si matuwihan, ito makajari. Na bang amin kagayat mangutang kaway, da, da na. Alam. Na alhamdulillah, ito na yung mga ini at ini si mawanakato ating mga sabab na jajakahan na mo isabi namin amin na supaya in kami maghampit na isab sin ini pangadyanet bukod sa sa tulong kami mga kataw tayo manghuran tayo ni malok kato sa sumawa kami Ay, mampit din sa kami yan mampit na isab kami biya na siya miyari ini supaya siya makahampit biya na maghampit-hampit kita ni sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pana ini ni sambatan na sin kami maredi kami malawong in lokal-lokal ini rawdatun min riyadil jannah ang buhok siya rin mga halaman sin surga. Sebab yung pagbisaran doon na ini, kalam sin Allah Ta'ala, iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, isu si mga lumamot ka mo, simpar kala ini. Welcome sila. Misan na kuman magbubo. Ha? Ay nakatod na sa amin lang muraw da. Indriya Diljan. Sebab aun upat raw da. Kaisa niya matuwihan mo in pagpangadyan ilmu. Madlisul ilmu. Madlisul ilmu. Haun-haun na. Haun-haun lugar matuwihan ini an raw da. Sin surga. Sebab din nung gumawa namin ika sampai sinta pa surga. Ika batuk niya mga pamindahan sin namin surga. Ikaruan niya amuin lokal magjijikir mga taman ng ito pa ulit sa Raw da yan. Raw darad. Ikatu niya Dia masjid. Masabab lokal sin pagjijikiran na masjid. Ikatu niya amuin raw da sin Rasul alayhi salatu wasallam. Dito Madina. Mabay na bayti wa minbari, rawdatun min riyadil jannah. Yan ikaupat niya amin raw da halang pakuburan. Allahu Akbar. Insya Allah subhanahu wa ta'ala ito ang kaddo na Insyaallah. Namun sa ating mga kataw tanungan, ini pagtuyok-tuyok mga sinungawiak kami ini, nalo, kaisa niya, nasa namo kanyo. Bang kami kimugdan na panghindo sina agama, na may tanong mo din pasampay kanyo. Namun na to. Sinabaway tayo Rasul alayhi salatu wassalam, layo minuhadukum, at tayo hibali ahi, himayo hibuli napsi. So, long tao pa mga... Na paglasa namo kanyo, ano, minsan pa amin makapaitan ng kaibanan mo doon, kato na mo din namin panghindo sin Quran, iban panghindo sin Rasul alayhi salatu wassalam, sebab duara yan, amuin kita niyo mau sabay mamagbog, amuin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban kitab sin Rasul alayhi iban sin amin sunnah sin Rasul alayhi salatu wassalam. Dengan sabab yan, mga kataw timang Quran, bangkaw nakabagbog na amin Quran, na ikaw yan, dahil na mga muhtadin, isang kawin magnan. Sabab mamaya tasimbillah pakad kuliah ila siratul mustaqim. Isu-isu namin nanggayong gong sa jamon amin uno. Amin Allah subhanahu wa ta'ala pag-agaman niya. Dan niya to kaya hidayatan na saan siya pa amin dan mabuntun. Alhamdulillah. Na sabta long ta bihayaon na aon pa isa nagakapin mga pila adlaw pilay room. Sa tain nasabot mo sa kain na intungod pa amin kakainang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon haamin lang niya ayam Laylatul Qadar. Laylatul Qadar. Amin biya mga tiyatagad-takaran sing kita. Long ta bunal kami nakayan kami wayroon sa bahayang Laylatul Qadar. Sa sumagawain yan katan ini Qiyamul Layl. Qiyamul Layl. Na inito amin tantohon mo in waktu niya wayroon nito rito. Sa ikaw inamin subay jumakasin waktu. Batin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakahina po sa nini duman sin ini Ramadan siya in maguno
ini tala masin waktu itu. Sambil na matarang in riwayat amoy in kahinapusan na amon adla ini lang ta amin tahon na sin ini nawapat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam inasalasalhang po doon siya maguno magitika hinang niya nakawaan. Hinang niya kawaan. Inamin pag uno niya, inamin pag matuyo niya. Inya to katanta mga katawtay mangura in pag hinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam yadto amin dumaot siya pa Allah subhanahu wa ta'ala hipakita pa Tuhan Rabbul Alamin in pagsukor niya pa Tuhan Rabbul Alamin sabab sin ini in siya iapon na sin Allah ta'ala indo sa niya katan nakauna nakahuli hati niya diyan na sin kiyaway ta namo da hindi ha ini nakauna to sampay nagpaliin si kiniya into na pagsujuran o siya tuwetan siya sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha long niya may taya Rasulullah iwihanin hinang in pagtuyo mo sin iampun na ko sin Allah ta'ala nakaunay ban sa nakauli puno lang niri ko hati niya ipakita pa Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsukul ko kaniya hati niya sa kaulo na yung pagsukul ti pa Allah subhanahu wa ta'ala suway ikapaglugto mo yan to paglugtuan mo tuod bihan hasupaya inamin pagsukur matan nito matay masin Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpagyanon pagsukur ang bukod ng mga tiwayuan sinibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagsukur pagsabar damit kaya na yaw ni pagsabar sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon day sabing pagsukur kanalaw niya kaya bayta tara hindi bayta si mga ulama in dua yaon pag-iman matan al-iman nispan nispu sabrin o nispu syukrin subay in dua yaon di mabutas sa babang yaon pagsabar sadya mayroong pagsukur ang sipak din pag-iman mo wala natiwo Subay siya maglimbang karwa. Naglimbang karwa. Ang parimig doon na paglugto. In magpakita mo yung pagsabar mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hamin ununo natutukasan niya. Manjari yung pagsukurisab, dito ha paglugto, sinamuin, hinang mo sin pagsabar mo yan to, sarta, ipakita mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal mo yung pagsukur ka niya. Bihatin luparagbos niya. At nga, biya si mga tutukasan katantan si Allah subhanahu wa ta'ala dihilang kau alta magsukur kau sarta subira ka magsabar pagubos magsabar kau inalta iulinan mo ibo ipaggasto pa amin pianglangan si Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na tuod amin hipanabang patao amuin manglalanggal langgal sarap Allah ta'ala hinang kataan labi-labi na tuod hipanampansin parkala asupaya inakamalumanyot pataas matawad man yan biha biakan ini ubay ni halak siya sa tiin namisin barhalak diamon pa long si Makkah atas niya kiwan usap pa siya nagpaaw nadi biak club ba in nadi ning club siya tuing club yaon butangan niya na sinaming katan magmi-music magbabayla magkukuang katan nasupaya in katan sapay pa mga Muslim makalamod madto hipanghapa niya yan to asupaya rin makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amin risala di arasin pa mo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kana sambil kiyaway ta dunaw ni mga taulong ni mag-usa mga tudjar ang panilari ipag napakaharad kawayan sin Allah ta'ala kapag hambukon sila iba ni ubay salap alam sa pinakadyan bihat in nagkakawa sa isang matubihan namin usalo ning kawasan nila pa langgal sarap Allah subhanahu wa ta'ala nabiisab ka ini kwan biisab kan ini biakan Haman Firaun ihaman namin mga tao ini biya na ba sin Israel de kato ini bukon siya in karil nagkakawasaw masing kawasayaw ni pakun pagmanja niya na ini karon ni sab dihilan sin Allah ta'ala alta amula damit kaya liupas sa jakatan pagkuno niya na amayat na longta ini ang besok na kapinatikom kami ni kaluang kabayaan niya bisa tiyo-tiyo kawasabi yung pagbangin ni pakun na ikaw may bisa magsukuran katana mo in kaya sampayan sin ang Hindu insya Allah subhanahu wa ta'ala bang tanyo doa karon dakatan na sambat ko
magdaig-daig kita ni Rito daw ako. Inshallah. Alaman sin Sultan Firdaus, Mm. iwan sin panghunat ng Muhammad alaihi salatu wassalam, salta na sin mga kataan kanabihan, iwan sin mga karasulan, iwan sin mga tao mujahid, iwan sin mga tao siddiq, biya kanda Abu Bakar, biya kanda Maria mga tiyak sin babae, Siddiq. damikian da isa bantuyan, biya kanda amo yung tao mag-aamal sa inamin tao salih, ini amin di pagkalamuran, doktor sa rai namin kakahinan. Amin diretso sa Jalan. Ibadat aturan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab namin panulang pa Allah Ta'ala misal musandi unuhun. Amin di musa jaga dunin aturannya ya don nanulang na ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal muri doktor ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala musa jaya ka tindakannya iminang kau sindugaing inyatu doktor muna sara sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na murah-murahan magmupaat katut tanyo katani mga panghindu yaitu insya Allah Subhanahu wa Ta'ala makita kita ada kuman aamuin waktu rugaing dalire sabah Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na demikian itukbal namo ing kasilasan ng kanyang kataan sibo dahalaw man sinula na to ini sampai na pahuwa wala Arab wala Islam pamangkataw tayo ng muran imalop kamo iduhal ko pa ini muadzin namo ini ibutuan Bilal Abdullah dito yato amo hindi bilang langgit ka sebal-bala imam Din. Allahu Akbar, Allahu Akbar. panasan kita Ganjil ganto. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله labit pa dari sinaruskan حي على الصلاة Harus kardus حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله